Yang hana wajib sepuh, hana wajib puasa, hana wajib qada, hana wajib boh dia. So, yang galak kita yang. Ya. Ya, gal urang. Urang pun. Hana galak dekat. Ya, buat macam ni. Macam golongan manusia. Yang pertama, jid buka wajib qada. Yang kedua, jid buka wajib qada serta buh fidyah. Yang kele, jid hana buka, jid hana puasa tapi buh fidyah. Yang si putu yang terakhir, sapu hana payah. Buka kan buka, buh fidyah hana payah, qada hana payah. Yang galak dia buta. Puasa hana payah, qada hana payah, fidyah hana apa? Yang galak dia kanya. Jadi ngaso yang tu ber. Yang pertama. Yang pertama yang jid buka wajib qada hana buh fidyah adalah urang hamil. Urang halangan. Urang madam ada kenju. Nyan igoknya hana wajib buh fidyah. Qada mantap. Kasabo. Yang wajib qada buh fidyah so urang hamil. Urang pusun mit. Bahkan hana puasa sudah hana lung puasa sayang sinya. Pak sinya lam kandungan. Kalahe apa yang hana puasa sudah sayang sinya hana imam. Karena ada puasa karena imam. Nyantanya wajib kata wajib fidyah. Yang terakhir wajib fidyah mentang hana wajib kata so urang tu duha. Yang hana wajib sepuh, hana wajib puasa, hana wajib kata, hana wajib boh dia. So yang galak kita yang. Ya. Ya, gal urang pun. Hana galak dekat. Ya, buat macam ni.